neza uyu munsi dushaka dukora part 3 y'ibiciro by'imodoka za Dubai Port. Tugiye guhera kuri RAV4. Iyo modoka ya RAV4 ukibona shape imeze gutya, iyi modoka iva 2013 kugera 2015. Murabona karandiro ko imeze gutya. Iyi modoka hano reba kuyisa urebe niyi ngiyi. Iyi karandire iva 2016 kuzamuka. Ushobora gusanga hari kubona 2015 ariko byari twaganiraga byuko imodoka ishobora yakozwe mu kwezi kwa 10 kuzamuka. Imodoka yakozwe mu kwa 10 kwa 10 kwa 2015 igahita igira shape ya 2016. Niyo mpamvu mubibona gutya. Iyi modoka na Dubai Port igura miliyoni ya 2014 igura miliyoni 28. Iyi ngiyi ya 2015 tugura miliyoni 29. Uraza tukanegose hava amafaranga make. Ubwo izi nizo zirimo hano biterwa na kara, dufite umukara, dufite iriya kaki, tukagera na silver. Biterwa n'imodoka ukeneye cyane akara hisemo iyo ngiyo iyo uje hano tunegosia bitewe na condition y'imodoka. Reka mbere kindi modoka. Iyi modoka yitwa Muhawa. Ni imodoka ya Korea, iva muri Korea, igira moteri ya V6. Igira moteri ya V6 ni moteri nyine iba ari nini akugira imbaraga pe. Ni imodoka nziza. Reka mbere kindi muri uko imeze. V6 Muhawa ngiyi. Iyi modoka ni imodoka nyine ya Korea ifite imbaraga nyinshi iri powerful cyane. Niyo mpamvu hano mu Rwanda ushobora gusanga atari nyinshi. Mu Rwanda dutinya imodoka sometimes zizengwa cyane. Ariko imodoka nyine ku muntu waba yashimye V6 engine imodoka yayikunda, imodoka nziza. Reka dukomeze hano mbereke izindi. Corolla Altis twaganiriyeho, Vios twaganiriyeho. Reka dukomeze bereke imodoka z'i Burayi hano hepfo. Abantu mudaheruka tuba picnic hano tuba picnic zirimo iyi modoka iri Burayi hano Dubai Port turigusha miliyoni 17. Toyota picnic imyaka yazo ziva muri 97 kugera 99. Sometimes ushobora kubona iyo mu 2000 ariko ni gake ziza. Iyi rero ni picnic hano Dubai Port tuzifite. Ake modoka ni manuel. Imodoka ya Starlet. Imodoka ya Starlet izi modoka tuzimenyereye naho muri Kigali mu moto ekore no mu Rwanda hose nizo dukoresha. Iyi modoka murabona iyi ni double doors. Tugera na single door. Iyi modoka ya double doors hano twadushije miliyoni 10. Ushobora kubona gusa yabure hakavaho make. Ni ngiyi murabona n'imiryango ibiri n'iyi ngiyi. Izi modoka hano na ama manuel umuntu ushobora gukina imodoka ya Toyota hano urayibona. Tugeze kuri Toyota Corolla. Toyota Corolla niyo mu 2008 ni yibura. Ni manuel. Imodoka ya manuel hano iravuga 2015. Imodoka y'u Burayi sometimes zishije kizamutseho niyo mpamvu. Tugeze kuri RAV4. RAV4 ni imodoka ya 2010. Imodoka ya 2010 y'u Burayi. Iyi modoka tuduciye amafaranga miliyoni 20. Hano ya inyuma tugeze kuri Avensis. Avensis Verso murabizi nayo ni imodoka nyine muri transport. Iyi modoka igura hano miliyoni 17. Imyaka yazo iba ari na rimwe kugera 2005. Iyo wakenera yose hano imodoka z'i Burayi hano zirahari. Reka twamuke mbereke Hyundai Santa Fe. Hyundai Santa Fe ni 2016. Iyi shape imeze gutya iva 2013 kuzamuka. Ushobora gusanga ifite 2012 ariko 2012 ntabwo igira 2013 nawo zigira amatara ni spotlight ariko shape yurebeye inyuma ifite karandire ijya gusa gutya. Imodoka 2016 rero hano Dubai Port tuzifite tuzigurisha miliyoni 22. Ya 2012 2013 bigura miliyoni 17 hano. Twakomeje mbereke n'izindi. Twakomeje tugeze kuri Hyundai Tucson imodoka ni 2012 imodoka yagura miliyoni 14,500 hano. 12 ni imodoka ya Korea murabizi 14,500. Reka turebe K5 twazibonye kuri ya video ya mbere. Harimo ama K5 K5 zagura miliyoni ya 2012 yagura 12,500. 2013 12,800. Ya Kia Sportage miliyoni 14 iri ya ruguru ihera. Tugeze kuri Toyota Revin. Toyota Revin ifite imodoka ziva mu Bushinwa. Kwandikira taxi bajya basikenera. Iyi ni imodoka ya hybride ya 2018. Imodoka ya Toyota Revin tuzigurisha miliyoni 18 hano mu Kigali. Ushaka kuza tukanegosia waza tukayiguha n'ingi irahari. Reka dukomeze mbereke Toyota Yaris. Hano ni marimo Yaris. Okay, tugeze kuri Toyota Yaris. Iyi Toyota Yaris sedan izi ni imodoka ziva muri Canada. Dufite hano imodoka ni 2007
iri ikaba iya 2009. Izi modoka hano zigura $12,500. Ni imodoka z'ama automatique. Ni imodoka moteri zizi modoka z'amayarisi ziba zifite 1.5. 1.5 ni moteri nziza kuri consommation wari wese yagura, ntabwo iba ari imodoka nto cyane, zigira consommation nziza cyane. Ndabasaba kungura subscribe, mume comment mumbaze, turaganire mu ngiri inama, dukomeze tuganire. Murakoze cyane, ndabashimiye. Stability zawe kuri neno yerisize imiryango ibiri, izi rero z'amasingo zo murabona harimo ushobora guhitamo kara ushaka ito ni ariyo. Hano hari indi modoka ya manuel Volkswagen Polo. Iyi modoka ni muri 2002, ni manuel, ifite moteri ya MPD. Ni moteri ntoya cyane ku bantu menyera imodoka nk'umuntu wayiburaye akaba yaratunze akamodoka kana akamodoka gusirikirana murabo gakeneye. Iyi modoka hano Dubai Volkswagen $7,500. Ziruguru n'igice bazi imodoka yitwara, ni imodoka nziza. Iyi Kia Bongo, iyi ni imodoka ya frigo ku bantu bashobora gukenera imodoka zitwara inyama cyangwa se amafi. Iyi modoka yaba ishobora kuba iyi Kia Bongo cyangwa se Hyundai Porter. Ni amamodoka hano akora muri transport y'inyama, ushobora gucuruza inyama ufite busheri cyangwa se bakenera amafi. Izi modoka hano Dubai Porter turazifite, wazirebera nawe nta kibazo. Iyi Kia Bongo ni imodoka yo muri 2009, iragwa $13,000. Wazikirebera, ni imodoka nziza ya manuel. Izi modoka kandi zizora mu manuel, umuntu ukeneye imodoka ya frigo ni karibu.